Hasta unay ti panang daydayaw mo kini bakit ko. Amin na panang tari pato na kadakam pamilya na. Aglalo no nakapelas ti nakiting tamatam di maisinang. Madlaw ko day tangem respeto agpaliiwak latta. No maminsan jak kayat nga iparangken ka ni bakit ko. Isumeten ti sipsiputam imbes nga tay arak tagay mo. Ngem di madikinurso na datay panang te-text mo ken kuana. Ulitem pa'y ti maminsan pakanin kan iti Granada. Amok launay adi ka kontento kini bakit mo. Sang petang para saan sano tumawag idepempay ta cellphone mo. Ti anos nakit di amakiden naken ka nga agim babaro. Maamis mo kumatirigrigat ken ka ni bakit mo. Launay adi ka kontento kini bakit mo. Sang petang para saan sano tumawag idepempay ta cellphone mo. Ti anos nakit di amakiden nakin ka nga aging babaro. Maamiris mo kumatirigrigat ken ka ni bakit mo. Ala kadili pati mun tarik nam ken ni bakit ko. Dagiti putut mo ti asikaswem saan kad ni bakit ko. No di ka anaragsak dim iramraman iti pamilyak. Ti pamilyam ta isudan tut pagsandagam. Amok launay adi ka kontento kini bakit mo. Sang petang para saan sano tumawag idepempay ta cellphone mo. Ti anos nakit di amakiden naken ka nga agin babaro. Maamiris mo kumatirigrigat ken ka ni bakit mo. Maamiris mo kumatirigrigat ken ka ni bakit mo.